nkuko nyine mvuze ko ari ikintu kinini ni kinini cyane kuvuga ngo J&D Empire ifite ibikorwa byinshi ifite imigambi myinshi minini nasaba abantu bose kunshigikira gusengera iyo umuntu ufite yerekwarira satani rarihagurukira yego cyane irimo ibintu byinshi ariko cyane cyane harimo ibintu by'itangazamakuru ndetse no gufasha kimwe cyo mvuga mu bintu bikomeye J&D Empire izakora izashinga ikigo cigisha itangazamakuru imurenge mu Minembwe. Shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV aho muri hose nizera ko meze fresh nanje meze bon sauf grippe n'inkorora nyinshi on dirait corona mugana ripimishije nta corona afise byarashitse nyene nca ndasarara munyihanganire cyane sinari guhagarika akazi ndabashimira nshuti namwe bakunzi mudahengeshanya ko dukurikirana uno musi watewe iteka no kuronka umutumire wacu dukunda cyane Joyful akaba agiye kutuganirira ku bya TV online yiwe kaze mukurikirane kaze cyane Joyful. Merci beaucoup Vovo. Nibaza ko banzo kidondora ariko ariko ndangiza ngo abantu baranzi kwera ko ndumukunzi cyane wa Empower. Hari abakuzi hari n'abatakuzi. Nitwa Intore Joyful David Ndaruhutse. Kufisa amazina menshi nasama aka on dirait Mobutu Sese Seko kungwenda wazabanga ega twavuze cyane ubutumwa umva mbanje kuyescuza mfite ikibazo cicwi bana abantu ba journaliste turavuga amajambo menshi mugo umuntu ari nanagwaye ni kibazo c'akazi impamvu z'akazi ku mpamvu z'akazi baranyihangana sarara ku munyamakuru ni bisanzwe kubera ko ijwi rirakora cyane ariko no kugwara byarabaye mwo vraiment sinovuga ngo no bunyamakuru gusa zere ko wipimisha corona atari je nta corona ngwaye naripimishije Joyful ndaryoye kubakira kuri Empower TV. Nanje ndishimye sana kuba imbere za kamera na microphone ya Empower TV. Mbaze nkangurira abantu baza bareba ibiganiro bya Empower batarakora subscribe. Please subscribe. Niba mara arukuntu abantu ibiganiro biba byiza akabwira mugenzi we babana mu nzu muri quartier ngo iganiro ciza. Kuri YouTube haba ahantu ha commentaire hasi. Shira commentaire mubankuraje mu bikorwa byabo bazabagize neza cyane. Thank you. Uje ubaye nk'umutera nkunga umuntu adushigikira cyane se iyo mushizegana n'umuzamura ko nje wa mbere commenta ego Joyful cyane notification zanibona kanze notification yare ego vraiment uri wa mbere ndabigushimiye kwanza Joyful ariko wewe ndakuzi nk'umuntu afite amadiri menshi ukora ibintu byinshi mu buzima byose bikubiye muri domaine ya audiovisuel niho bikubiye byose jewe premièrement ndakuzi nk'umunyamakuru nk'umu CEO wa Joyful Entertainment TV ariko sinzi ko ari ibindi tundi tuntu wowe ukora ku ruhande uretse kuba ndi umukozi w'Imana ibindi nkora ni itangazamakuru. Umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana? Ndi umwana nkaba n'umukozi kuko mbere yo kuba umukozi nabanje kuba umwana mare gukura abantu imirimo mu bwami bwa data. Uri umukozi rero buruta umwana. Umwana niwe mukuru. Umwana niwe mukuru. Ariko umwana arashobora gukora kwasi. Iyo afite nka company nini. Ese yo muhimirimo. Kandi aca considered gusumba abandi bakozi. Birenze. Nuko ndi umwana nkaba n'umukozi mu bwami. Félicitations. Merci beaucoup. None Joyful d'abord ni bihe bintu kunze gukora mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe nkuko nari mbivuze ndi umukozi w'Imana ncuranga piano muri église. Wow, pianiste. Nkunda gucuranga piano nubwo ntabizi cyane ari bukeya ariko bukeya nyine bene ubufasha mu bwami. Pianiste. Uracuranga muri église. Ncuranga muri église ngasora nkaba n'umunyamakuru na CEO nkuko babivuze wa Joyful TV Entertainment. Rero mva aho maze gucuranga mu rusengero niba ari bisanzwe. Mfata yuko ahubwo c'est professionnel. Biraho nyine to. Courage none gukora ibintu byinshi. Kubera iki wishize muri zo bintu by'ama TV online? Rero nakuze mfite inzozi zo kuzoba umunyamakuru. Noneho ariko nkurira muri milieu itari dateye imbere cyane. Nakuri iwacu ruguru muri Kongo. Muri commune Minembwe ahantu bita ku Ndondo. Suje abantu bose ari murenge.
ya nizere ko bakora gukurikirana cyane noneho nkurira muri iyo mili ariko n'ubundi nkura mfite inzozi zo kuzoba umunyamakuru nakuze ntibyari cyane bibaza nk'iwacu twakunda kumvaga amaradiyo y'u Burundi y'u Rwanda BBC gahuza miryango cyane umva bari abanyamakuru mu Giswahili cyane ngo ngeri noneho birushirizaho yazamuka muri nje kugeza naho nabyize muri kaminuza nigaga communication chef de la communication nyine ari mu rwego rwo kugira ngo nzabone uburyo mba umunyamakuru wize mass media nyene oya science de la communication science de com wow none vyakujemwe gute ko utagiye ku radio naho nyene hari abanyamakuru ko utagiye kuvuga amakuru kuri television nubundi kubera ibi bya TV online bitari cyane mu myaka ishize nakuze nzi ko nzakora kuri radio nibyo nifuzaga nibyo numvaga nzaba ariko hari ku ishuri nigeze gusaba stage ngo kubera ko ntararangiza banyima stage kuri radio sibyo ko nigeze kwikubita kuri RFM hari umujama wahakoraga umoncle witwa Momo ndaramusuhuza nkagenda rimwe na rimwe tugakorana emission yakoraga muri emission ya Burodika na RFM iba ku mugoroba kuri RFM noneho baranangira banima stage no ku ishuri banyimu igipapuro cyangwa se uburenganzira bwo kuja gusaba stage kubera ko ntararangiza mbona biragoranye ariko n'ubundi numva ibintu biri kubira muri njewe niko guhitamo gutangira TV online umwaka ushize TV online en plus CEO nyene yo mugani w'abarundi kuko menone agakomera sha gasha nzoze gusaba akazi muganda gafise ahuye mu mpaye hano oya umaze kuba CEO urumva kukomeye oya nyine noza hano ngaca bugufi tukamera cyo kimwe jara ufate inshusho ya Yesu yigize umuntu api nuko rero hitamo gutangira TV online umwaka ushize wenda bimwe urabizi biraho TV online nza kuvaho narindi ubu nshinga yanje nyine mbere CEO ariko si yanje ni yabadukurikirana hamwe n'Imana twese donc urafite experience ari handi wigeze gukorera nyine nigeze gutangira projet umwaka ushize itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu nkorera TV online yitwa Ox1 yari project yanje ariko zaje kugorana nivamo nisiraho turi kumwe nyine barayikomeza none mpitanza shinga yindi mitanita n'izina ryanje nyine Joyful izina ryose rya TV ni gute kuba ariko baragukurikirana bakeneye kuraba ibikorwa vyawe TV yitwa Joyful TV Entertainment ariko kandi nishamye nishamye mu kintu nashinze ubundi ico nashinze canke se nakoze citwa J&D Empire ni Empire rero muri yo Empire harimo ikintu ca TV online nashinze ikintu kinini muri ico kintu kinini nashinze amaze kugaragaramo agashamye kamwe ka TV online mugarumva Joyful ni yicaye ni company canke se ni Empire thank you numva ufise ni rirerire ni rinini cyane none muri iyo vision ya Empire ni Empire numva umengo harimo Empire none muri iyo Empire yawe vision yawe wifuza gukoreramwe ibiki vision mfite nkuko nyine mvuze ko ari ikintu kinini ni kinini cyane kuvuga ngo J&D Empire ifite ibikorwa byinshi ifite imigambi myinshi minini nasaba abantu bose kunshigikira gusengera iyo umuntu ufite yerekorera satani rarihagurukira yego cyane irimo ibintu byinshi ariko cyane harimo ibintu by'itangazamakuru ndetse no gufasha kimwe cyo mvuga mu bintu bikomeye J&D Empire izakora izashinga ikigo cigisha itangazamakuru imurenge mu Minembo imwe mu ma vision mfite ndagushimiye merci beaucoup ndagushimiye kutibagiriye wavuye Joyful cyane none papa Joyful rero abitsiko ndakubaha gose urandusha experience mu kazi kandi ivyo ndabikwemerera cyane ariko nibaza ko ari intambamye zimwe wagira ahura nazo muri carrière ya journalisme nizihe nkuru wovuga warahuye nazo ndakubwiye ko nigeze gutangira kuri TV online yitwa Ox1 TV yari project yanje natekereje nshira mu ngiro nzana bamwe mu bo twakoranaga ndabahamagara ndabwira nti
hari ibyo ntiyuzuzaho muze dukorane turatangira turakora ariko nyuma biza birafailinga sinobyita ko ari ugufailinga komtel ahubwo hageze aho tudakora twakoreshaga ibyuma zabo imwe yari afite machine ndafite kamera twakoresha nubwo ari nje wari ufite vision ari nanje wari wareretswe ico kintu nkakizana noneho tugafatikanya nabo haza kugera igihe kubera ikibazo c'ubushobozi birahagarara ibyuma bigira ikibazo turahagarika ndetse binaba ngombwa ko akazi kabanza guhagarara bisa naho ari giye kirekire cyane se novuga ngo ni Burundi kuko nyuma baje gukora mpavuye rero bisa nyine n'ibinciye intege ariko bihagaze itangira umugambi wo gusura gutangira ndavuga nti ngomba gukomeza intego yanje n'ubu ntago ngomba gucika intege kuko gushaka uburyo bwose bushoboka ndonka ibyuma byibanze ndashinga birumvikana cyane kandi congratulations kubera ko udacika intege umuntu ari perseverant nta gucika intege kuri target mfite ubuzima nuko twese turagwaza ya deho deba birahindagurika nuko nyene bimeze none Joyful we ndagufata nk'umuntu yikorera utwiwe abikorera utwabo yego iryo zina ndibaza ko atari rya mbere ryumvise none papa Joyful ku bantu bariko baradukurikirana no munsi bifuza kwikorera utwabo niye conseil ushobora gutanga inama nshobora guha abantu bose bikorera canke bafite babitekereza bavyifuza hariho ibintu byiza birenze birimo kwikorera udakorera undi muntu yego kwikorera sico kimwe n'ukorera umuntu ngo kumwisho w'ukwezi ngo arakugenera salaire runaka azaguhemba ariko kandi mu gihe ku muntu wese ufite iyerekwa runaka ndumva yakora ibishoboka byose biragoye kubwira umuntu ngo mfasha nta kintu uratangira ngo abone ko ushoboye njyewe abamfashije ibyuma bikaboneka bimwe by'ibanze navuze kuri Joyful TV Entertainment ngatangira nuko bari bambonye kuri Rox One babona ko hari ico nshoboye bashobora kumfasha ariko mu gihe uyu muntu ngo mfasha ngiye gutangira umugambi runaka uyu n'uyu nta muntu uzumva biragoye kuzumva ariko iyo umaze gutangira abantu bakabona ko ushoboye wenda bikaza kugira ico bihungabanyaho niho unavuga wanashaka ubu nafite platform ushobora kuvugiraho ijambo rigashika kure ariko mu gihe ntacyo uratangira ntibubwira umuntu ngufasha aranabwira ati gutese none azigweza ukazirya ntihagire projet ukora birumvikana cyane numva ndyoheye cyane naje sinkunda umuntu aza kunsaba seriousement atakintu aranyereka ko ashoboye kandi nibaza ko ari umuntu wese ndagushimiye ko werekanye icyo ushoboye merci beaucoup ndetse navugiraho mbwira abantu bose nubona umuntu agusabye ubufasha inshuro zitatu niba ari amafaranga akagusaba amafaranga ubwa mbere ukayamuheza akagusaba ubwa kabiri ukayamuheza ubwa gatatu ukayamuha uzi ko umuha amafaranga akagenda akayarya ntagire ikintu akoramo kizamuha umusaruro ejo nushaka ugende uyamwibe kuko bivana n'umutima w'umuntu impamvu mvuze kuko aho rateze ngo umuhe nawe ukazukora ugakora ukamuha ndumva sindamenye nimba ari umugani niba ariko bavuze ngo aho kwigisha umuntu aho umuntu ijanga ngo iki ngo umwigisha kuziroba ivyo bikura numva abantu bose batanga ubufasha boha abantu imitahe bagakora wenda bivanye n'inzozi umuntu afite runaka thank you ariko personnellement ndagukunda personnellement Joyful Entertainment TV ndayikurikirana merci beaucoup saba n'abandi bose bakora dukurikirana ko bazarakurikirana udarakora subscribe share like abikore kuri Joyful Entertainment TV uwikorera utwiwe akaba yaritahuye cyane ndetse abantu vraiment bagende badushigikire simpera kuri Joyful TV Entertainment ndahera hano kuri Empower mukore subscribe mukurikirana ibikorwa byabo mu sharing yo link kugeraho bababwira ngo sharing stati zawe woyishira muri stati zawe kuko ibiganiro dufite birimo ubwenge birimo ubumenyi birimo inama birimo ibintu byinshi byiza bitandukanye hariho bashira ibintu bisekeje n'ibiki ntitubyanze si bibi ariko nimba ibiganiro dukora birimo inyigisho bifite ikintu zo kumarira fata ikintu Empower yakoze ugishire kuri stati bura nimufite na Instagram yanyu mufite turayifise
mu following kuri Instagram yanyu Joyful TV Entertainment kuri Facebook, JND Big Empire kuri Instagram ndetse no kuri YouTube channel yacu ni Joyful TV Entertainment. Mudukurikirane na Empower, twese mukomeze mudushigikire kandi murabona ko tunafite ubumwe mu bikorwa turi gukora none. Thank you so much. Ariko mbere ko dutandukanye akajambo kanyuma gusa ku batazi ibiri muri Joyful Entertainment TV bamenye ibihavugirwa muri Joyful TV Entertainment, kuko mwumva harimo entertainment ni imyidagaduro. Kwidagadura biri mu buryo bwinshi. Joyful TV Entertainment imaze gushira imicyo zayo nkazine hanze zikorwa. Hacaho comedy ku bantu bashaka kuruhuka mu mutwe ariko zirimo n'inyigisho. Hacaho igikorwa ca Present Worship Time. Hagacaho n'ama emission atandukanye, hagacaho n'ubutumwa bwiza. Ariko n'ubundi kuzana ibiganiro bibiri, kimwe citwa ku gatorero n'ikindi citwa menya gakondo cyo kumenyekanisha umurenge. Ndagushimiye cyane. Naje ndabashimiye cyane. Ndumva ko ndumukunzi wa Joyful Entertainment TV kuko izuvuze zose nta nimwe ntarinzi, Sophie izo zitarabaho. Izo zibiri zitarabaho. Izo zose narazikurikiranye. Twese nuko nyine. Ndanabashimira kwikaze ndetse no kuduha umwanya tukaganira imbere. Mufite ibiganiro byinshi nasanze n'ubundi muri gukora n'abandi hano. So ndabashimira ku mwanya mwampaye, abari inyuma ya kamera ndetse na uri hano imbere ya kamera. Mbashimire cyane. Turabakunda, turabubaha kandi ibikorwa byanyu nindashikirwa turabikunda cyane. Natwe turagukunda cyane. Merci beaucoup, mugira umugisha w'Imana. Thank you. Reka mundi rero ndabashimire nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ko mubandanyije kunyihanganira ku rujwangaraye ariko ndisubira muko muranyumva kandi neza cyane. Ndabashimiye rero ko munkunda ngwaye mukankunda nkomeye. Murabakunzi beza cyane. Nkuko mwabibona twari kumwe na Joyful Entertainment TV, akaba ari abantu dukorana cyane kandi dukundana cyane. Ndabasaba kuza murabakurikirana kandi natwe mudukurikirana. Naho ubutaha rero, thank you. Ciao ciao.